У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Abantu dufitiye inyandiko kopi y'umushinga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo kugarura amahoro. Twayibonye binyuze mu nzira isanzwe yo kuganira na guverinoma ya Amerika. Nizera ko ishobora gukoreshwa nk'ishingiro ryo gushyiraho amahoro arambye, ariko ntiturayiganiraho mu buryo burambuye kandi ndakeka impamvu. Kugeza ubu guverinoma ya Amerika yananiwe kugera ku bwumvikane bwa Ukraine kuko Ukraine irabirwanya. Niba Kiev itifuza kuganira ku mushinga wa Trump kandi kabyanga, noneho yababo ndetse n'abafatanyabikorwa b'i Burayi bagomba kumva ko ibyabereye i Kupiansk bishobora kubera ahandi ku rugamba. Что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine igiye kumara imyaka isaga 4. Ikaba ari intambara yabayemo gutakaza abantu ku mpande zombi. Icyarimwe ikaba intambara yongeye kugaragaza ingufu n'ubuhangange ku ruhande rw'uburengerazuba n'uburasirazuba bw'isi. Ikaba kandi intambara yakubise agaciro k'amafaranga hasi hafi isi yose. Gusa nubwo bimeze gutyo, birashoboka ko iyi ntambara yabiri kwerekeza ku musozo. Trump aherutse gushyiraho ingingo 28 abona ko zashingirwaho mu gutanga igisubizo cyarangiza iyi ntambara, kikaba ikintu cyasemuwe hejuru na Bwana Vladimir Putin uyoboye Uburusiya kugeza uyu munsi. Gusa ku ruhande rwa Volodymyr Zelenskyy atakiriye neza kuko abona bisa nko kugurisha igihugu cyiwe. Zelenskyy yari yarahiye yatsemba avuga ko nta na santimetero izava ku gihugu cye. Ikibazwa ni aba bagabo bazashyira bumvikane nk'uko Bwana Donald Trump abyifuza cyangwa barakomeza guhangana. Niki ahubwo gikubiye muri ayo masezerano? Ikaze muri iki cyegeranyo aho tugiye kurebera hamwe uko ibintu byifashe kugeza ubu mu rugamba rwa Donald J. Trump mu guhagarika intambara y'Uburusiya na Ukraine. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Mumarira Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aho uri ni kuri World Today, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye. Ikaze na none. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko afite icyizere ku mushinga w'umugambi w'amahoro ushyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ukraine. Avuga ko bishobora kuba umusingi w'amasezerano y'ejo hazaza ngo Uburusiya bukaba bwiteguye kujya ku meza y'ibiganiro. Kuwa kane, Bwana Vladimir Putin aganira n'abanyamakuru ubwo yari mu ruzinduko yari yagiriye mu gihugu cya Kyrgyzstan. Putin yemeje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yazirikanye umwanya w'Uburusiya mu biganiro, ariko anavuga ko hakiri ibibazo bikenewe gukemurwa. Ku byerekeye umushinga wa gahunda, Bwana Vladimir Putin yavuze ko muri rusange yemera ko ibyo Putin yatangaje bishobora kuba ishingiro ry'amasezerano y'ejo hazaza. Perezida Putin ubwe yemeje ko kandi intumwa idasanzwe ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Donald Trump, Steve Witkoff, azerekeza i Moscow mu biganiro byerekeza ku mahoro no guhagarika intambara y'Uburusiya na Ukraine. Aho yavuze ko ibyo biganiro bigomba kwibanda kuri Donbass ndetse na Crimea, uduce turi kugenzurwa n'Uburusiya kugeza ubu. Mu cyumweru gishize, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize hanze ingingo 28 zishyigikira gahunda y'amahoro mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Aho Trump abona ko ari inzira nyayo yerekeza ku mahoro arambye ku ntambara irambye hagati y'Uburusiya na Ukraine, harimo no guhagarara Kiev kugira ngo yemere gutakaza ibice byigaruriwe n'Uburusiya kandi kareka umugambi wayo wo kujya muri NATO. Kuva icyo gihe, gahunda yakomeje kugenda ihindagurika hifashishwa ibitekerezo bya Ukraine zo kwinjiza ingabo zo mu muryango wa OTAN 600 mu ngabo za Ukraine ndetse n'imbabazi rusange z'intambara, nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa mbere wa Ukraine Sergei. Gusa nanone amakuru y'ibyifuzo by'ingenzi kuri uyu mushinga ntabwo yashyizwe ahagaragara. Bwana Vladimir Putin mu magambo yaherutse kuvuga yavuze ko nta verisiyo ya nyuma ya gahunda yo kuvugana. Umuyobozi mukuru wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelenskyy kuwa kane yavuze ko abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Ukraine bazakomeza gukorana ibiganiro kugira ngo haboneke umuti urambye yageza ku guhagarika intambara. Nyuma y'uwo munsi, Zelenskyy yemeje ko intumwa za Ukraine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizahura muri iki cyumweru kugira ngo zitegure formule yaganiraho mu biganiro byabereye Geneve kugira ngo intambara irangire kandi itange umutekano i Kiev.
mu ijambo rye ryo ku mugoroba kwa gatatu Bwana Zelenskyy yavuze ko ekipe ye hamwe n'abahagarariye leta zunze ubumwe za Amerika bazahura mu mpera z'iki cyumweru kugira ngo bakomeze kurushaho kwemeranya ingingo bafite ku meza y'ibiganiro bitewe n'ibiganiro bagiranye Geneve mu buryo buzabayobora mu nzira iganisha ku mahoro n'umutekano mu karere. Yongeraho yuko hazabaho inama y'intumwa za Ukraine zizaba ziteguye neza kandi zizibanda ku mirimo n'ingingo zifatika. Ku rundi ruhande, nubwo bigaragara ko Perezida Vladimir Putin yiteguye gukemura ikibazo, yashimangiye ko Uburusiya bwiteguye gukomeza kurwana intambara imaze hafi y'imyaka 4 yahitanye ndetse ikanakomeretsa ibihumbi amagana ku mpande zombi mu gihe Ukraine idatanze ubutaka bw'ingenzi bwigaruriwe n'Uburusiya mu bihe by'intambara. Putin yavuze ko ingabo za Ukraine zigomba kuva mu turere zifite hanyuma imirwano ikabona yahagarara. Nibatahava akazabigeraho akoresheje intwaro ndetse n'igitutu cy'ingabo zigize igisirikare cy'Uburusiya. Perezida w'Uburusiya Bwana Vladimir Putin yavuze ko kandi amasezerano ayo ari yo yose azagomba kwemera Uburusiya bukagumana ubutaka bwigaruwe n'Uburusiya muri Ukraine kandi bukemerwa n'umuryango mpuzamahanga UN. Akomeza avuga ko abona ku buyobozi bwa Ukraine muri iki gihe butemewe. Amagambo ya Putin, urukiko rw'Uburusiya rwatanze umwanzuro ku bihano ku bagize uruhare ku gitero cy'ibisasu byahitanye amakamyo 2222. Ibi byavuzwe n'inzego z'ubutasi za Ukraine. Urukiko rwa gisirikare rw'Uburusiya mu mujyi wa Rostov rwakatiye igihano cyo gufungwa burundu ku bagabo 8 bashinjwaga gufasha inzego z'ibanga za Ukraine gukora icyo gisasu. Cyasenye ikiraro gihuza Uburusiya bw'amajyepfo na Crimea yigaruriwe n'Uburusiya kandi cyangiza icyari inzira nyamukuru cyo kugemurira ingabo z'Uburusiya zirwanira muri Ukraine. Ifatwa ry'ikiraro byagaragaraye Ukraine n'Uburusiya n'ikimenyetso cy'intsinzi Moscow mu mwaka wa 2014 no kwigarura bya burundu kandi byuzuye umujyi wa Crimea mu mwaka wa 2018. Abaregwa mu rubanza bahamwe n'icyaha cy'iterabwoba no gucuruza intwaro. Mu cyumweru gishize ku itariki 20 Ugushyingo uyu mwaka wa 2025 nibwo Bwana Donald Trump yatangaje ingingo 28 zerekana inzira ishoboka yageza ku muturambye intambara y'Uburusiya na Ukraine igahagarara. Erega ndashaka kubona amahoro, byakagombye kuba byararangiye kera. Intambara y'Abanya-Ukraine n'Abarusiya ntiyakagombye kuba yarabaye iyo nza kuba ndi perezida. Gusa turi kugerageza kuyihagarika mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Amerika yerekanye ingingo 28 zose z'icyifuzo cyayo cyo guhagarika intambara y'Uburusiya na Ukraine kuri Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Uyu ni umugambi wanenze cyane. Iki ni cyo gihe kigoranye cyane mu mateka yacu. Ubu igitutu kuri Ukraine ni kimwe mu bikomeye cyane. Ubu Ukraine ishobora gusanga ihanganye no guhitamo gukomeye cyane hagati yo kurengera icyubahiro cyangwa guhura n'ibindi byago. Hagati y'ibigoranye by'ingingo 28 cyangwa ikirere cy'ubukonje bwinshi cyane cyangwa ibyago byinshi no gukomeza kubyihanganira. Inyungu z'igihugu cya Ukraine zigomba kwitabwaho. Ntabwo turi kuvuga amagambo menshi. Tuzakora dutuje hamwe na Amerika n'abandi bafatanyabikorwa bacu bose. Tuzashakisha ibisubizo byubaka hamwe n'abafatanyabikorwa bacu b'ingenzi. Gusa ku rundi ruhande rw'Uburusiya, Uburusiya bwishimiye by'izi ngingo ariko nanone ukaba atarashyirwa ahagaragara kuko ikiganirwaho. Icyakora umuyobozi wa Ukraine yakomeje kumvikana atanga ibisobanuro ku bitangazamakuru mpuzamahanga. Ibi bikaba ibyo Bwana Donald Trump yatanze nk'ibishoboka kugira ngo intambara y'Uburusiya na Ukraine ihagarare. Icyambere, ubusugira bwa Ukraine nuko bugomba kwemezwa. Kabiri, amasezerano yuzuye yo kudatera igitero azakorwa hagati y'Uburusiya, Ukraine ndetse n'Uburayi, aho Bwana Donald Trump atekereza ko ibitarasobanutse neza mu myaka 30 ishize bizafatwa nk'ibikemutse. Ingingo ya gatatu, Uburusiya bugomba kwemera ko bitazatera ibihugu byegeranye na NATO ngo intambara ibe yakwaguka birushijeho. Ingingo ya kane, ibiganiro bizakorwa hagati y'Uburusiya na NATO bizahuzwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bikemure ibibazo byose by'umutekano no gushyiraho uburyo bwo kudahungabanya umutekano kugira ngo umutekano w'isi yongere kandi byongere amahirwe y'ubufatanye n'iterambere ry'ubukungu mu gihe kiri imbere. Ingingo ya gatanu, Ukraine igomba guhabwa uburyo n'ingamba z'umutekano wizewe. Gatandatu, umubare ugize ingabo za Ukraine ugomba kugarukira ku 6,000. Ingingo ya karindwi, igomba guhita yemera gushyira mu itegeko nshinga ryayo kitazinjira muri NATO kandi NATO nayo kemera gushyira mu mategeko yayo ingingo ivuga ko Ukraine itazemererwa na rimwe kuba umunyamuryango wayo mu gihe kiri imbere. 8,
NATO nuko itazaba yemerewe gushyira ingabo muri Ukraine. Ingingo ya 9, indege z'intambara z'Uburayi zigomba gushyirwa muri Polonye. Ingingo ya 10, nuko Ukraine nitera Uburusiya izatakaza ubwirinzi zahabwa. Uburusiya kandi nibutira Ukraine usibye igisubizo gihabwa cya gisirikare cyahurijweho hamwe. Ibihano rero byose bizasubizwaho. Kumenyekanisha akarere gashya ndetse n'inyungu zose z'aya masezerano bizavaho. Ukraine niramuka irashe misiri Moscow cyangwa St Petersburg nta mpamvu. Ubwirinzi bw'umutekano wa Ukraine buzafatwa nk'ubutemewe kandi bukurweho. Ingingo ya 11, Ukraine igomba kwemererwa kuba umunyamuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi European Union kandi igahabwa amahirwe y'igihe gito ku isoko ry'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi mu gihe iki kibazo kikirimo gusuzumwa. Ingingo ya 12, gahunda ikomeye y'ingamba z'isi zizafatwa kugira ngo hubakwe Ukraine harimo gushyiraho ikigega cy'iterambere cya Ukraine, gushora imari mu nganda zikora vuba, harimo ikoranabuhanga, ibigo by'amakuru n'ubwenge bw'ubukorikori. Amerika izafatanya na Ukraine kwiyubaka, guteza imbere, kuvugurura no gukoresha ibikorwa remezo bya gaze ya Ukraine, harimo imiyoboro y'ububiko bwa gaze. Mu guhuriza hamwe imbaraga zo gusana uduce twibasiriwe n'intambara hagamijwe kudusana, kwiyubaka no kuvugurura imijyi y'ahantu hatuwe. Ku bijyanye n'iterambere ry'ibikorwa remezo, hari ukubyaza agaciro amabuye y'agaciro n'umutungo kamere ubarizwa muri Ukraine. Banki y'isi nayo izashyiraho gahunda idasanzwe yo gutera inkunga ibikorwa byose kugira ngo yihutishe imbaraga zo guteza imbere no kongera gusana Ukraine. Ingingo ya 13 irareba Uburusiya ku bijyanye no kongera gusubizwa ijambo mu isi, aho hazavanwaho ibihano bizaganirwaho kandi byumvikanwaho mu byiciro kandi buri kibazo kikagarukwaho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika izagirana amasezerano y'ubufatanye mu gihe kirekire y'ubukungu hagamijwe iterambere mu bijyanye n'ingufu, umutungo kamere, ibikorwa remezo by'ubwenge n'ubukorikori, ibigo by'amakuru, imishinga idasanzwe yo gukuramo ibyuma by'ubutaka muri Arctique n'andi mahirwe azahabwa amasosiyete ku mpande zombi. Ikindi kandi Uburusiya bugomba guhita butumurwa kongera kwinjira muri G8. Ingingo ya 14, amafaranga y'Uburusiya yagwatiriwe azakoreshwa mu buryo bukurikira: miliyari 100 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mutungo w'Uburusiya azashorwa mu bikorwa biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo kubaka no gushora imari muri Ukraine. Amerika izakira 50% y'inyungu zizava muri uyu mushinga, aho Uburayi bizongeraho miliyari 100 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo byongere umubare w'ishoramari ryaboneka muri Ukraine. Amafaranga y'Uburusiya yasigaye agwatiriwe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya ahazashyirwa mu bikorwa n'imishinga ihuriweho mu turere tumwe na tumwe. Iki kigega kikazaba kigamije gushimangira umubano no kongera inyungu rusange hagamijwe gushimangira cyane no kudasubira mu makimbirane. Ingingo ya 15, hazashyirwaho itsinda rihuriweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya ku bibazo by'umutekano kugira ngo riteze imbere kandi ryubahirize ingingo zose z'aya masezerano. 16, Uburusiya buzashyira mu bikorwa politike yayo yo kudatera ibitero ku Burayi ndetse na Ukraine. Ingingo ya 16, Amerika n'Uburusiya bazemera kongera agaciro ku masezerano yerekeye kudakwirakwiza no kugenzura intwaro za kirimbuzi harimo n'amasezerano ya START 1. 18, Ukraine igomba kwemera kuba igihugu kidafite ingufu za kirimbuzi hakurikijwe amasezerano yerekeye kudakwirakwiza intwaro za kirimbuzi NPT. 19, uruganda rukora ingufu za kirimbuzi za Polisia ruzatangizwa ruyobowe n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za kirimbuzi kandi amashanyarazi azagabanwa kimwe hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine, ni ukuvuga 50-50. Ingingo ya 20 niyo tugezeho. Ibihugu byombi bigomba kwemeza gushyira mu bikorwa gahunda y'uburezi mu mashuri no muri sosiyete bigamije guteza imbere ubwumvikane no kureka guhanganira imico itandukanye no gukuraho ivanguramoko n'urwikekwe. Ukraine izashyiraho amategeko y'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi yerekeye kwihanganira idini no kurengera rubanda rugufi. Ibihugu byombi kandi bizemera gukuraho ingamba zose zivangura no kwemera uburenganzira bw'ibitangazamakuru byo muri Ukraine n'Uburusiya icyarimwe n'uburezi gukorera mu bwisanzure. Icyarimwe ari nako ingengabitekerezo n'ibikorwa byose by'abanazi bigomba kwangwa no kubuzwa. Ingingo ya 21, yerekeye intara zigaruwe n'Uburusiya, Crimea, Luhansk ndetse na Donetsk. Izi ntara zose zigomba kwemerwa nk'Uburusiya kandi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikabyemera uko. Hanyuma Uburusiya nabwo bugomba kureka utundi turere twumvikanweho tukagenzurirwa hanze y'uturere 5 twigaruriwe n'Uburusiya. Ingabo za Ukraine zigomba kuhita ziva mu duce n'intara ya Donetsk ziyobora muri iki gihe kandi akarere kavuyemo kazafatwa nk'akarere katagira aho kabogamiye, gusa kazaba kazwi ku ruhando mpuzamahanga nk'akarere k'Uburusiya.
22 nyuma yo kumvikana ku bijyanye n'uturere tuzaba ari Federasiyo y'Uburusiya ni ukuvuga turere twigaruriwe n'Uburusiya, Ukraine igomba guhinduriza gahunda zose zaba zafashwe muri ayo masezerano ku ngufu. Nibigerageza ingamba zose z'ubwirinzi z'umutekano zizahita zikurwa mu gihe haba habaye kutubahiriza ibyasinywe mu masezerano. Ikindi kandi mu ngingo ya 23 Uburusiya ntibuzabuza Ukraine gukoresha uruzi rwa Dnipro mu bikorwa by'ubucuruzi, kandi amasezerano azagerwaho ku bijyanye no gutwara ibinyampeke ku buntu hakurya y'inyanja yirabura. 24 ku mpande zombi hazashyirwaho komite ishinzwe ubutabazi kugira ngo ikemure ibibazo bigaragara, harimo iby'uko abasivile bose bafunzwe n'ab'ingwate y'intambara bazasubizwa, harimo n'abana. Gahunda yo guhuza imiryango igomba gushyirwa mu bikorwa, hakazafatwa ingamba zo kugabanya ingaruka ku baturage zatewe n'amakimbirane hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ingingo ya 25 Ukraine nuko igomba kwita ikora amatora mu minsi 100 izakurikiraho. 26 impande zose zagize uruhare muri aya makimbirane zizahabwa imbabazi zuzuye ku bikorwa byazo mu gihe cy'intambara, kandi zemerewe kutazatanga ikirego cyangwa ngo zisuzume ibirego mu gihe kiri imbere. Ingingo ya 27 aya masezerano yose azubahirizwa hashingiye ku mategeko. Ishyirwa mu bikorwa ryayo rizakurikiranwa kandi ryemezwe n'inama y'amahoro izaba iyobowe na Bwana Donald J. Trump. Uwo ari we wese uzayangiza hazashyirwaho ibihano bizashyirwaho mu kurengera amategeko. Ingingo ya 28 nayo ya nyuma, impande zose nizimara kwemeranya aya masezerano imirwano izahita ihagarara atangiye gukurikizwa by'ako kanya, impande zombi zisubiye mu ngingo zumvikanwaho kugira ngo zitangire gushyira mu bikorwa ayo masezerano. Kugeza ubu byinshi bikomeje kuvugwa, bamwe bati Trump agambaniye Ukraine, abandi bati intsinzi kuri Bwana Vladimir Putin, congratulations. None igihe cyaba kigeze ngo intambara y'Uburusiya na Ukraine ihagarare, niyo Perezida Volodymyr Zelenskyy ari kubibona nk'ubugambanyi. Ni iki kigiye gukurikira? Kujya ku meza y'ibiganiro, gukomeza kurwanya intambara se? Dore ko benshi badatinya no kuvuga ko izarangirana n'ubutegetsi bwe. Ufite igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi, watwandikira unyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye ziri muri description, cyangwa ukatwandikira muri comment. Ubwo ni nuko nsoje. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Iyo ni World Today, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye. Buri gihe tunezwa no kubana namwe. Ciao.